Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udabani yalwazi ngihleli la nobaba uGabela abamazi kakhulu ngomdletshe ungomani owakithi babugabela uyaphila kodwa Ngiyaphila mfethu ngiyaphila usho ukuthi uyindodana yakho ngokomthetho uyindodana yakho yazi ngiyangithi ngoba elikamdletshe isibongo sikamdletshe sesihlezi sekuyisona nje sisetshenziswayo ngase ngithi akungcono mhlambe ngiye lapha kwa Home Affairs ngivese ngifake lapha egcineni uGlenn Gabela Mdletshe. Hayi ngiyabonga kakhulu cha uyazi la baba siye sabona nje ensukwini kune video eqhamukayo kunezinto zokuthi awuphathekile kahle mhlambe mawungakuchaze nje kancane ngalokho angiyona intatheli kodwa ngifuna abantu mhlambe ababukayo lapha bazi ukuthi kwenzakalani ngobaba uGlenn Gabela njengamanje. Sinenkinga esibhekene nayo njengamaciko la eSouth Africa. Abantu abakhohlwa sisiyoso imali sinama million. Yingakho esikhathini esiningi besibiza ngama celebrity. Ngiyalwisa ke mina igama le celebrity angilifuni igama le celebrity ngoba okokuqala ukungena kwami kulomkhakha mangizoba yiciko bengangenelanga ukuthi ngifuna ukuthi ngaziwe njenge celebrity. Bengade ngisebenzisa isiphiwo uNkulu umdali angisangaso angiphasona so ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe umdlali wenqebu ngibukise yabo manje inkinga esiyasibe nayo ngale celebrity ucelebrity usuke manje uyangithatha ungibeka kwelinye izinga ongekho kimi engikho kulo ngithi ke mina usuzoba ke manje mhlambe nesithombe sokuthi i-celebrity umuntu onjani uhlala kephi uhamba ngemoto enjani udlani akadlini ingcindezi esiyithola sesiphansi kwayo njengamaciko ngeshwa amaciko amaningi bakhalakathela kulo mgodi yingakho ngithi angilithandi igama le celebrity angiyona i-celebrity ngiyi-actor ngiyi-performer uma ufuna ukunginikeza i-title ite nansi li-performer yami nansi i-actor yami engichazayo nganelela ngiyaneliso yiloko ngoba kuyaye kuthiwe ke manje babona ngathi sisoso imali ngesineyimali kumele mhlambe ngabe uhamba ngoFerrari ngoLamborghini uhlala koSeltin lokho esikwaziyo thina manje bese kusidida ukuthi kanjani kanti thina sibona mangani lento esisuke sibona ngoba thina njengabantu base South Africa sazi ukuthi ninemali ni right ayikho into enenkinga nayo kodwa bese kumangaza kuyaye kuze kuqhamuka igama elithi nina imali nidla namantombazana ngabe kuyiqiniselo lingakanani lokho abantu bezwa besho kanjalo mhlambe kukhona abangakwazi njengami ngoba nami ngiyangibona umuntu mase kuthiwa kanamali ngithi awu shuthu idle namantombazana ave ebuhlungu lawo magama ave ebuhlungu ngoba abantu abangakwazi behind the scenes ngemuva ke ukuthi imali ikhona la kwa film industry kodwa ke imali iphelela kephi iphelela kulaba abasiphethe ama-production kahle iphelela kulabanikazi balena bona imali nina akunamali nitholayo ayikho imali siyitholayo kuyakuthi ke mhlambe imadlana ozothi uyithola mhlambe usuneyikweleti ithi ngena nje ibiphuma ithi ngena ibiphuma ibingekho yona leyo ephumayo ngizokwenzela ngizokufanekisela lana ukuthi ngiyazi abantu abaningi basabambele lelikamdletshe ngithi kuzalo ama-soapy ngokomthetho asikhokhela mhlambe laba abadlala phambili kube u50,000 ngenyanga u50,000 wena ungabona isizumbulu semali 50,000 lo 50,000 ngesingisi bayibiza ukuthi i-gross it's like u-taxman akakathathi i-tax yakhe siyakhokha intela nathi lo 25% kumele simkhokhe now mhlambe une-agent i-agent izothatha 25% uSARS umethatha 25% wakhe like musuhlanganisa lobo 25% ababili seku 50%
usuthola uhalf nakhona njengoba bengithe kuseyi-gross ma uSARS sethathe lo 25% wakhe mina ke bengiyaye ngisale ngo-37,500 37,500 from 50,000 ngisabale i-25% ka-SARS. Ngineyikweleti, nginama-insurance, nginama-funeral cover, kumele ngithumele imali umabe bekade ngimshiya yedwa la endlini. Undodakazi bekade eseku-grade 8. Kumele ngithumele imali ekupheleni kwenyanga endodakazi. Ama-order, ikweleti bengikade ngiba nazo ngenyanga. Besifika ku-32,000. Akusuthi kulo 37,000 esengisele naye. Base ngikhipha ke manje lo 32,000 sengisele ngo-5,000. So overall bengade kulo 2 years bengade ngikuzalo bengade ngihola 5,000 a month. Halo 50,000. Mhlambe abantu abazi ukuthi ngiyabona ayikho imali for thina amaciko. Mhlambe babugabela. Ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje khona amaciko asenkingeni. Ayesaba ukuphumela obala ukuthi akhuluma ukuthi nakho sibanjwe ngobhongwane. Ngicabanga ukuthi njengamanje babugabela sekuyisikhathi sokuthi niphumele obala. Ucaca ukuthi ayikho into enithola ngoba lento yokuthi uthole uhulumeni esefika usudlulile emhlabeni uzonconywa kudlala amavideo wakho lapha kudlalwe ini usunconywa kuthuba uyiqhawe kodwa ngalesikhathi usaphila ubunganakiwe uthe ngibhokise lihle likanokusho awusekho awusezulibona lelo bhokisi mhlawumbe ungayibeka uyithini lento noma njengoba usubonile kwenzeka kumaciko amaningi iyayifike kanjani enhlizweni yakho ukubona ukuthi ubuyiqhawe kodwa ubuqhawe bakho bengabukhombisanga usaphila. Ubuhlungu kodwa ngikuqamba manga. Njengoba ngisho ngithi abantu babona basazi mhlambe sisiyosozimali sisinemali eningi. Njengoba ngisho ayikho le mali. Ngiyaye ngithi njengoba ngikhuluma nawe manje. I-department yami ka-Arts and Culture angikhumbuli ingenzela utho. Ayizange ingenzele lutho. Kahle i-Department of Art and Culture ifana nento engekho ngoba amaciko phela ahlupheka ikho le mali kushuthi bayifaka emaphaketheni abo. Ukuthi nginqena nje ukuthi mhlambe ngikhulume ukuya phambili kodwa ke le yamaciko ukuthi esabe ukuvelela obala ekhulume esho izikhalo zabo ngiyayazi isuka kephi. Uma uke wavula umlomo wakho wakhala wakhononda wakhuluma kunale gama abalisebenzisayo bathi i-blacklist blacklist ayikho inkampani esezophinda isebenze nawo uvalelwa ngaphandle ngoba ukhuluma iqiniso. Kahle kushuthi nenziwe igqila ngoba awukwazi ukukhuluma. Kumele wamukele nanoma yisiphi isimo oyifica kusona. Duthi kusuka lapho mina ke ngithe ngoba nginenhlanhla sengiyakwazi ukukhuluma ngoba ngemuva manje ngiyaproducer ngiyabhala ngiyadirector nginama project wami ngilamafilimu esengiwabhalile. Ngithi ke manje ayikho inkampani ezongiblacklista. Yingakho nginesibindi manje ukuthi ngikhulume ngoba ngifuna ukuthi inkulumo yami ngifuna kube inkulumo ezomela ikhiphe izikhalo nezidingo zamaciko wethu eSouth Africa. Cha babugabela ngizwe kahle ngoba bengivulile la ngibatshelile abantu ukuthi ngizoba nobabugabela ngani zakwethu nizwele usazoba kuningi esizokukhuluma nobabugabela ngendaba yamaciko okubaba umdletsheke ngwemdletsheni phela mina kade ngifisa ukuhlangana naye ngani zakwethu ningabakwethu udaba neyalwazi angeke ngisakhuluma kakhulu ngoba khona ivideo ephumile lapho bekunxuswa khona ukuthi siyacelwa ngani zakwethu ukuthi uma unakho ukuphose i-account ngibonile bebeyifakile lapha uma isidingo sokuthi mhlambe ngibona ukuthi sizoba khona ukuthi ngifake after le video ngiyokwenza lokho okwamanje bekuyilokhu nje ebesisakhuluma mhlambe nje amazwi akho okugcina kule mzuzu embalo. Ngithanda nje ukumtshela ukuthi ngiyanithanda babukeli bami ngizokwenza ngokusemandleni wami ukuthi nginenzele umsebenzi omuhle ningisupporte ngenzela nina konke engikwenzayo angikwenzeli mina ngikwenzela nina.